Kristus nga kongi tuzui nule pa ole naute tuni pen etarina alungdam huai ma mahi Siangtho pen Tothum Pasian Khat poi ni ahih hi poin ete banghung phok sakiam chile athupi ma thu namli hong phok sahi amasa penin banghiam chile the Holy Trinity is the truth revealed by God china Tothum Kigawm Pasian Khatina thuman thutak pasian yang la thuman thutak ahih che tua in bang the sakiam pasian yang la chi chen thuman thutak ming te bol tom thuman thutak hilo pasian kyang panong pai divide truth hi china hong the sagi tua pen lai sang lo sunga pa pasian om lam Tapa Jesu om lam le Khasiangtho om lam tel takni the hi toi manin hi Tothum Kigawm Pasian Khatina significant china Topa Jesu na pumkhatna thu jong hong tel sakhi Topa sun pumkhatna thu bang chaban tel sakhiam chile hi pen thuthuk ma mai mani upna sunga hi Tothum Kigawm Pasian Khat pen the whole of Christian faith a Christian te can be upna bulpi ahih manina tua pen hong tel sakhi upna bulpi chi chen Topa sun hi bangin umun ong chi Tothum Kigawm Pasian Khat ai zon umun ong chi hangina leitung mite na aveka tel zawhloh bang hang leitung mite phasa hilo pasian phasa leitung mite phasa le aveka ki tel zawdi hi ai zon pasian phasa manin tel zawhloh leitung mite tel zaw pen ten cha bangina ituat changina khat le khat ngom ni thum ngom leng thum tua bek leitung mite ituat hi toy manin thum ngom leng khat chi pen leitung mite na akhialin mudin hi ai zoina hi pen divide truth Topa suyong hilh thuthuk ahih manina eitena itel zawhloh chang upna thuthuk achi hi to manina divide truth ichi pasian kyang panang pai thuman thutak pen eite intel chian zawhloh I manina upna thuthuk china hi banghanga hi hiam pasian kyang panang pai ahih manin a hi toy manina hi upna pen thupi ma le pasian kyang panong pai pasian hilh ngiat pawlpi sungang ki hilh thuthuk te manina I pawlpi na jong upna thuthuk ahih achi hi ani na the Holy Trinity is our Christian identity Catholic identity hi Tothum Kigawm Pasian Khat chi pen adiak dek na Catholic te identity hihna imat pong te na hi banghang hiam chile thu ngen leng dong pa Tapa Khasiangtho min in amen pa Tapa Khasiangtho min to chena apat na pan atop na thu ngen ki pan leng dong Tothum Pasian Khat to ki pan Tothum Pasian Khat to thu pha ki peleng dong pa Tapa Khasiangtho in thu phang pe ta hen pa Tapa Khasiangtho min to chena tua Tothum Pasian Khat min to thu pha akipia hi isep na ibol na kempewa singlam te lim pasian le ming te kizopna ming le ming kizopna atung pan anuai pang chi bangina tua kizopna to thu angen anung ta hi tua pen Catholic identity pa Tapa na piak changina mite na hipa pen Catholic thuzui khari Topa su nung zui hi chinang the hi toy manina hi pen Christian identity Catholic identity hi chi upok sang noming athum na the Holy Trinity is love Tothum Kigawm Pasian Khat chi pen itna panang pai pa pasian in ho it manina Tapa Jesu Leitung pai sak pa pasian le Tapa Jesu in eiteng it manina Khasiangtho pai sak toy manin tua itna pen bang chi bangin kipthe in kwan sunga tua itna omi ta te pen nu le pa ki na panong pai tua khit chena Topa suna pumpi om non lo changin asi khit chen Khasiangtho pai sakai manin ama ithe toy manina eiten zong asisa ipi ipute inui pate apumpi to om non lo hang Khasiangtho nei teng thei sakai manin
amau te to i na nei the to pen Tothum Pasian Khat parang pai Tothum Pasian Khat i na ahih na thui te manin i na ahih manin hi Tothum Pasian Khat ki zob na kwa lian zo kwa neu zo chiom lo pa in pian sang na khem pe sem Tapa in thu hilh na hong makai na Khasiangtho Pasian in eteng tel sak hilh chen tel chen na hong pia ama ina hong lung nuam sak toy manina kwa lian zo kwa neu zo chiom lo pa Pasian ama jong Pasian Tapa jong Pasian Khasiangtho Pasian tua jong Pasian ina amau te na tua i na to om hi toy manin a Christian te jong i na to i om na to hi khan le khat ki na to na sem kho to chena in kwan so jong i na to na sem kwa lian zo kwa neu zo chiom lo e sep ding tawan chat sem i Pawlpi so jong to bang ma kwa lian pen kwa neu pen chiom lo e sep ding chat e pan mun chat alian bel sam pi pan jong ke pen sila te kem pe sila pa hing china aman ama sep ding sem thu zui ten jong to bang ma sia ten jong to bang ma nuak siang do ten jong to bang sem bi ten jong toy manin e din mun chat chata Tuisawpna anga te kem pen to sem to hit china alina a the Holy Trinity is communion and mission communion ki pumkhatna in kwan khat ban ki pumkhat toy manina pasian ma pen communion purer zangai manina ming te abol changin let us create man like us e to akibang ding ina mi bol ni china Tothum Kigawm Pasian Khat manina ming te jong khat ngok the non lo toy manin mang te pau na ka no man is an island ming te pen ama kia kwa ma the lo yi chi bang hang hong bol Pasian in jong aki pumkhat ding communion mi to aki thwa thei ding a ong bol a hi manai hi toy manina ming te pen ki pumkhat ding pura khat le khat ki zom ding thi na hi to khi chana communion and mission ichi china bang yam tunia sim lungdam na la Siangtho matelian som ni le kiat anel som le kiat pan en le hang to pa suna anung zui te som le khat te kya si na pa na tho ki ki te nung zui som le khat be ba mai ba tua te kya bang chi le ya ka ne wana ka ne ana kempo leitunga om wan tunga ana kempo pa in ke ong pe khini tua ma bana ken no te kong pya hi no te payun la pa Tapa Khasiangtho min to tuina so pun minam kempu kanung zuina suak sakun china mission sem ding so hi to manin I Pawlpi na Vatican document sunga lumen gentium number som le khan na sunga the church by its nature is a missionary Pawlpi ina tatana pyu hi Pasian Khat tangko toy manin ete itang ko in bangyam ki pumkhatna ki-itna kilemna Tothum Pasian Khat pen ki-it kilemna ki pumkhatna manina Pawlpi songa ki pumkhat toy manin hi Tothum Pasian Khat lo te pen ki khen thang Khasiangtho lo te Paul ki khen tu lai tak jong en le hang eminam te sunga gal ki do te sunga ki khen ki pumkhat ding hak sa sama ma bang hang hi Tothum Pasian Khat Christian identity ine lo hangai we Christian identity ine changna ki pumkhatna ne to khichana upna ki bang pualian zo kwa neu zo chom lo khal le khat ki za ta ki pumkhatina na sem to pen Pawlpi sunga hong la hi to manina Pawlpi pen Topa Jesu phasa Pawlpi ahih na mystical body of Christ na Pawlpi pen Topa Jesu pum tung na te ahih na to hi Tothum Pasian Khat in la hi to khichana alien bel sampe Papa Francis in bang chila hiam God is mercy Pasianina happy na nei I na nei chi e pen Pasian lim le mel sun ding ang ki bolai manina e ten do I na happy na ine ding midang the to ki pumkhatna ine ding ke sami china hong thei sa hi to manina tu ni hi Tothum Pasian Khat poi I bol na thu aman phan na te phokina inun tang na te sunga hi thuthuk nam li te inun tak pi zo nan han cham ni
ตัวบางไอจอนางอิเบียกตัวปาปัสยานินเอ็มมาลขัดกิมจัดตัวทางเปตาแหนนักปีตักลุงดำฮี